Ja sam Nikola i direktor sam prodaje i marketinga u BG Reklamu, a to je kompanija koja se bavi dizajnom, razvojem i proizvodnjom POS-a, odnosno point of sale materijala, koji služe za izlaganje proizvoda u prodavnicama širom Evrope. Naši klijenti su veliki svetski brendovi u industrijama potrošačke elektronike, kozmetike, kao i u farmaceutskoj i duvanskoj industriji. I zapravo suština mog posla, kao i mnogih poslova u oblastima prodaje i marketinga, je komunikacija. Iskrena, direktna, proaktivna i pre svega jednostavna komunikacija. Od Kotrugli iskustva možete pre svega očekivati da vam pomogne na ličnom planu. Meni je najviše značilo to što sam na ovom mestu jednom mesečno bio okružen sličnim ljudima koji su imali potpuno drugačije profesionalne puteve i zapravo su mi sva njihova iskustva i pomogla da challenge'ujem status quo u dotadašnjoj karijeri u korporaciji. I upravo sam na ovom mestu odlučio da ne želim ceo svoj radni vek da posvetim velikoj korporaciji i da postoji još puno drugih uzbudljivijih opcija za mene. Ja sam Kotruli alumni.